an pati ka maro kiran jomo kan titi menake wakan wono ko Oulanya Jacob ke tigi loki mo o wek pa ko Oulanya Jacob do lon o romo Oulanya ko don pa ko mo time ter to le lo bachori kan o ke le jemi mo Paul I wi lo tena choli Acholi in Lakwed TV an la dit ben ni amatine yobwa mawarwate ki luwe onyo jomano gitika telewa ikiep me entertainment kumalo me Uganda kaka enini atiki wela chiel ma en koni bitieto komnye ki kome kidong bitieto jema duong ikom en kuno wan wangeo nye chalo Turu Raise man ngara chiel mafuru uwer we ma metro twal wene liet actually eto met bi wajo kaman piani meta tieni en wer we me jingo twin auto man pa the right honorable Jacob Oulanya ma wan wangeo ni kumbiti kwane dong peke en wer we ma choko twin art rache tieni wene ni tika miu kwena pito to raj to polkar ka dong to utime karo gwenya maduong widano nywenne piny nywenne kamo keken to beron ber gana chel madano beron pengi kere man ene gem ma tawne piatek chi chuchot bene pa mira chwalcha maduong an la dit ben program wani an matini anatawni arwate kila dit Turu Raise makone en biteto wanye kom nye ki kome bengere bidi mawa sindong tega sierre grate ma pere kokwa ero Batman koda Turu Raise wodo twe casino this time kare tani yo madita ka chere wa bata wono le kare tani jawa wa tata waniria ni tati ka chere wa bata ni wono le kare tani jawa kare tani yo mira Jol en Turu Raise chot weka o tetiwa maduong kuno anamira chako ni Turu Raise oberanga man la peny ma ana bi penyi kede ento pikumbide ini Acholi officially kang ber twan fo mer di ben pikare malai twan o ber ga nena gi TV so amira fo le chwech mi ye bene o tin lo tami o ya mor town council luani kuma ke Joffrey ati chairman pa business community ma mor town council atama ya yom to twala jolu be to twal kuma ke Joffrey nying me Turu Raise ko da o ni ning pian man en ma wan wangeu ka o lok me industry me we nying me Turu Raise chake kar mno food watika ngwej boda di ben so ngeo kai tikilo rem ma Paul chamo kene ini agi nya chiel ge pajo nying mulu remi mi dak pere dak tek so nying magilone Turu Raise ubini kar mati boda uno wan wat ku dano I wel mayot so nying eni do me customer na ngweng luane Turu Raise hatama beno mira Jol nying pian pere tek afo etwal ana fo etwal aneno iwer we ma met etwal man we ma kitane ne winya wajni met chilet kuma ke Joffrey oberanga timungo kwene en la timngo ati chairman pa business community ni chake wai magali bario kia bor magi yera almost up to now so giyera gidwaga ni oi chawana timo business atila chat will I town council ma moro aber kanen luwe maduong luwe mabedo nguri iwe mabuer bepe mwaka maduong ero kit church ma ini choyo kiwele en papata tie indare timo nining ke nano to remo ma wawero wan gi koda ma put pia mwaka beno tum po atero dwe ma Paul ke winyo kom Lieutenant General Paul Lukech the same thing
ma ini bera tuar chi poni dong ko pangat moni pe eni kelo anywana me wich General Kara Julius the same thing umio anda no ni paro mo beda ami dwan ma mega peni po ki we pe wana bolo lanya Jacob ubero let totwalo mera ma chwiny wato totwal luak ma mor ku bedo gi kum we chao ne chwiny dano pe yom atamo we ni achoyo ma luka gi chan mo porre pacho ma mekwa we tie gin me jiyo chwiny kiribu me aromo konya da we mo ka ono tie stranded pe ko mo muno mete kony pio yoyot waromo konya ne mo pore ero no konya pero mo berjui pen ka don ko ne wani o kuma ke de Lakwed TV ne ande tipi konya lo we ci ko ne lo we ko le wengi cha ko bino bare ani che waje no pe ko meno amere wa chung kwet ki ka chiel mano lo be gi ngoma tikatime I wang chao enoni konyo ber gin mabe cha mukene jo ken town ni mer kong dak ko I chet kong la kwat robert ka lege wi ka we gum ini nong en timu ko ma ini timu kama enani cha mukene ene ma ywa gumi komi chi ana foi to 12 now ko ni dong wa bidonyo kaka mo ma beno mer per tek ko ni la gena la nen wai Lakwed TV beno mer niang ki kori ruk mano ini ruk ma iti smart kama enini ko no money wa ko kujate wa nyeno ini ana na meto twale gwa ko nyo wiene puti no ke ngo no be kitika yenye kaka wa ko pian kaka mo kenyo olo eno ni in gamne ngo ye ina no bade ben miri me ko padano pretty straightforward so kama miri ma ye chwin ngat money iromo wacho ni degi ero kaka mo kamiru mo no miri nitie ero pa wanyuru itinano dok chuna ti war ma dit ma day Acholi man paro ma waje yam Lakwed TV ni ko ni dok anwa ko no dok nining fuda mero ana tigi madama bidonya na san Jennifer anyom me kede do ngem wa de ngwe na ngech nyom mete kwaro Amerika ro ba mi na mot mo kana malimo beritie chi atiera nyom male kanisa be to twal mo nyome ka wa time chube ber live Lakwed TV yo man be na dong won jog mone eno mano go tam ne nyer fud wie no ne eno rukati smart ngatu ruko kar no dong tie chi dong pere par football jirani be kai wore ro no ne ka mo kenyo yes man dong ka wa cherka lulu ne iloko piloko mngech me chochi eneni man wa kita ini choy kere we le eneni wek inde chak ngeo chochi eneni ubino ni ning bori dire teacher Kampala ino arem megudi ino awano dong me na kar me choy we munyer ka di pa ko tiga por kumi we dong bino kane di ben kes kumini di ben ando kes kumini di ben kenero kes kumini tinano ka wero enoni sida waji ko we koda ngome bi keri wiye di ben kes kumini den don kada we ke gum ke we gum di ben gum kumini no lim tu do di ben eno ba gum tu ni so manyoro ni ka watiga lojo no ngat ma beri chok kana kwanya kwota koda kwanya kwota nyer cha kwanya kwota informing being away in wek ngech eno me church eno no bin bori ma part ke moni mano ena situation mani kang bieno chala en kid ber ka bo ne ni awano gwa neno tiko timetu ten tetere kumi chide chuchoy we chot wek inde nge choy we kita in choy kere ni obino mera bieno we itama keje ngarumo konyi ki poko ngech ene igang tuai pa wel putuo gubere joma gen following tekwaro so wanane kum dadawa no dange pen so weli el ubere matek so chi da bere ka penyo o mege we no kan weli el egini dog ni we ti chal we ma pire tek metekwaro so ana maro bere kama we tekwaro kum bere ke yabra diene no ana tigi I flash this ma megni no we po gwang silipa we pa wat monti ye kenyo we pa lo tina chuli mete kwar ne weng ti ye pingo so tigin mo kana mo gwang silipa wero
char we ni man we ni achera kaneno gene ni mon pa min dongu bina kamayo ke ni so we ma ana wer en uyangiru ye ko te poli ma yangiru wulu uyangiru te wa uyangire na wakwanye we ma kumbere tawre mani no diro to tum yo to te ga churu wa ba lo diro tum eno yo le ko to ni te wa uyangiru yo dong te wa wan wa ti na we ni age kum we ni chani ka ke lo ko kinu mo manok chi dugi kum we ni chala we pa boss me eni mu pa po bola min mu wero pa po lukeji won kom ke nen ba ngol lim yo ti wa bin nen nyari ko do lim achuri ko tuak ba toilet achuri ko to chora toilet ti wa geno danga achuri ko tuak ba toilet achuri ko kuma toilet ti wa geno danga to kwanyo po lukeji wa to kwanyo luma ma ya geno luma wani o kwanyo gi kungweni ani kumbedele enene wan wangeni machalo nok onyo National Organizing Committee meliel pa la dero Oulanya ma kumbedon kome peni no guber kon kimir kar mo ni we en man maketika weren ke paje ka eni no mir ke jok to geo e radio ki jok to ge e ken gang lok magen gitika lok ne no kirika beti local organizing committee meliel po megiwa wajoni i Acholi pol kare ki kokoliel ki we chika inen ngat matika kokoliel mu goy we pegi yel we eni be eni koko maketika koko ne chi dong dan mete ki we ni chi local organizing committee ki yunga ka eni go ye ni petit père mo jo chane go wek we ukore chi we te ka mere ki koko wan wa mere ki neno ne ni we ego man ma giber ka kero gini timukene ma leb mo po wach ma be bene ye kidong ma pat ki leb ma po wach ma be ti luwe mukene ma kumbiri enini ka ineno ket ma ku karikere e yamo kumbiri giti ma ge tutwal ma gwokonyo jemo ko magitika timo ne dano tika wajni koni gwak romo kelo jemo mano gwak koni bene romo kelo yela e ket me yik pa menwa Jacob Oulanya chi in pate enoni in gami yeningo atama fo mer di ben ingeo botwe ya Acholi ka dano to kedo lok mapol gito wan chol mada pa ko motime ter to le lobe Acholi kan o kelo jemi mapol I wilo tena Acholi ento kere chabet kameno atamo lega na ke ken bod dano ko liweng makoni gibi chere kumu ka luago nyoka blessing umigiwa honorable Oulanya Jacob alego lutua magiti kanyi umegina gilu megina giwogina gimegina weng wachiro gichwinya chiel meluago Jacob Oulanya wego yue gikuj pien kere wan machalo dana watim gina ngo po waramo duoko kwa pa Jacob dong chieni wilobo utime maraj girada to liet eto ki kanya dong gin ma ana neno ma pere tek ma dano kere yelega ada mera di ben gin mo ma pat do I wilobo gito dong petie tikon palseri ikwowa ma kedi tim gina ngo wang meto dokono ngat maloy wan nyoma gwako kwowa eni ruba kono itoi accident kono itoi wigitana kono to gikwene to dong to manula chwecho yubo atamo ruba yomni yo kwo pa honorable Oulanya Jacob iya girine bigi gito iyo makuman uno don wan machalo dana pe wangeo makere we walok ning eni yo pala chwecho e karma Yesu tika word me tujo kwena ne ilobe mapol so lu nebi wache ni ibito e Jerusalem Yesu la ko dok chen pa ko to e Jerusalem gina cho e chope kit mono ruba wacho kede bolu nebi
amero waje kumani macharo an kuma kej nino na metona aromo to wenge Kampala ruba dong no yuboni ana bito kuno kona to megi nega kona to accident da to mono mapira tek ana legu lutua nyojo magi paro guket ana lega waka oi ko mapetum luwe ga chela legu ni gugo we malwaro ana Oulanya Jacob ko mapetum no ka wakati wunu gi we melega mo aparo ni Oulanya gi lega no blessing umegi wa mabe keri walok ni ning pe do ko Oulanya Jacob chen timman meni dano jemo ko gitimungo iamor petie keneno gin matiga timet wok pen iamor petie wa waje gi bulu ma amor ni mapira tek keno miro wa mago tich ka pe go tiwa ribe kuno ka chien ka wana tigi ko mo amito oigamente wana tigi lotele mo ayero ero pe wakoro kar mato time chalo to mo time maler kum Jacob cho waje no wana tigi pe go pe gi timo kumen wa lugo Jacob word gi deo ikit me yik ma jui watimo guno ka Jacob do wor gi deo ka ngat mati donge pe go ne endo chere te pe ne bolo tela gi ga chel wek lu tele wu chok pe go ni chigi te nyim kamente ngat moy ken matigi ko ko chore o tere I ching lo tele mameki ke tigi MP tigi LT5 tigi LT3 tigi LT1 community leadership engi ker me choko pe ko polo teder I district ga chele no tigi town council tigi wagi executive pa lo council won ko ma deg no tigi council mamegi munyer ko choko long machalo won chalo wan luak ma mor wa tigi pe ko gigamente kuman wa mirni kan full council meeting on lore o mo do che kwa gameto nge pa ma tika teme ya mor o mi report board RDC resident district commission la wang president o mi report chet malo si lok pe o nyim la tit lobo mi yo la tit nge ni pa ma tika teme ya mor e ro pe ki timo kir eno ni kar ma no pa ko tie an pa tika ma ro kiran jomo kan teme ne ke wa kan wono ko Oulanya Jacob ke tigi loki mo o wek pa ko Oulanya Jacob do lo o romo Oulanya ko dong pa ko ka do ro mangare mo ne do lingo ni tik gin ma ini ro ma timane dong pe beriti cha lego mera ni we ma ana we ro me to remu ke winyu we ni eno ni petika chimo wangati mo petika waje lo ko ma watika we mo aparo Oulanya it's finish o romo ko ka pik wa giratie abitero ini no metie melega chewa tiero mega bene honorable Jacob Oulanya wot gi kuj Acholi lu ki deo proba gori let mere ni ile bol Oulanya go oye mo ko dong lo tina Acholi pobe o en gin madano bere gi pa ko dong waroma timo gina ngoto gi dite wan dano po wageo ene tam anaro mi ni ko di jemo mogo gi tima tatani ya mor kan petie da kamera wechi Lakwed TV luak ma mor gi war lo tela luak ma mor it gi winyu lok an la dit de ben ka chel ki welo ma mega Turu Raise kuma kech Geoffrey man ket ma nyem ma ti national ID an na for in mi nenwa making sure ni subscribing e channel ma megwa kidong bene ka kero lang chani weko po wi inero mo onyo chamo ke ken mano wan wa kero video manyen wek no bien bori ati upo wi ini beri ken joma chel mano gineno video ma wan wa kero we will is this channel your partner channels mamegwa machalo Pride Africa TV ichet ben subscribing kuno kachel kitara paluo TV ana poe ututral kamera mamega nier matin atiki ladit ema ma eno berka oro wan ni chakke ya chakke para wa ya gike ana poe mater ema wonno nen Lakwed TV jojo kamaro wanen dare ni amala chen Don't